Салам. Бүгүн мен 5 каталогтан кетирген заказдарымды алып келдим. Ошол боюнча сиздерге видео обзор буду снимать. Новиночка пакеттерибиз мурункудай болбой, башкача өзгөрүлүп, разноцветный болуп келип калыптыр. Тоже очень здорово. Анан то, что прилагается, да, вот прайс накладной, прайс-лист. И знаете, кыздар, мен никогда каталогтан отказ кылбаймын. Вот платный каталог я всегда заказываю. Чем больше каталогов, тем больше это наши открытые магазины, да, айтсак болот. Вот андан, например, келерки каталогты заказ кылгыңар келсе, вот прайс-листтин аркасынан карасаңар, каталогдордун коддору болот, и оттуда можете заказать. Бул заказдардан эң биринчи бул үй бүлөмдүн эле заказы. Бул жерден жолдошум ичет буну, коктейль шоколадныйды, буну мен балдарым менен ичемин. По подписке покупаем, мы уже третью покупаем, меники каталогда 4 бесплатный келет. И азыр ушул жерде вот инструкциялары, составы полный кыргызча жазылган да, то есть абдан оңой. Бирөөгө информация берейин десеңиз дагы бул жерден карап туруп айтып берсеңиз дагы болот. Андан кийинкиси бул менин балдарымдын витамини, детский витамин, вот детский витамин тоже по подписке, тоже үчүнчүсүн алып атабыз. Эмки каталогда 2 штук мага бекер келет. И бул жерде дагы вот кандай витаминдер бар, кандай минералдар бар, балдарга кандай жардам берет, канча жаштан ичсе болот, то есть полный инструкциясы кыргызча жазылган. Андан кийинкиси омега 3. Мен балдарымдын аба жакшы результаттары болот. Мы покупаем одну, потому что мои дети по чайной ложке пьют 2,5 миллиграмм. А если сиздин балаңыз андан чоңураак болсо, например, 6 жаштан өйдө болсо, уже по чайной ложке бересиңер да. Ну, так как у меня 2 и 4 годика, они по чайной ложке ичишет. А андан чоң 6 жаштагылар столовой ложка менен ичишет, да. Вот. Кийинкиси бул wellness pack мужской, тоже вот у меня тоже күйөөмдүкү бул тоже жакшы көрүп ичип атат. 3 коробку мен пьем. Бул жерде да тоже полный инструкция на кыргызча жазылган, да. Жаңы каталогдагы вот новинка Хайрикс обновленный серия аябай жакшы чыгыптыр. Прям менин чачым мындай салонка болуп, ортолору баягы сипип сынып аткан аябай проблемный чач, потому что мен блондинкамын го. И вообще шикарная серия, прям аябай жакты мага. Анан бул жерде 50% скидкасы менен алсаңар болот да. Мисалы үчүн өзү 385 сом болсо, экөөнү алсаңыз сизге бул всего лишь 275 сомдон келет. Ошондо мен бир шампунь, бир кондиционерин заказ кылдым, и ар бирөө 275 сомдон айланды да бул мага. Бул болсо Мисс Джордани. Азыркы акция боюнча 50 бонус баллдан жогору заказ кетирсең 3070 сомдук парфюмерный вода всего лишь 380 сомго келет да. Вот мен дагы алдым. Андан кийинки бул Skin Pro аппараты, ичин ачпаймын. Бул запечатанный. Мен өзүм ушуну колдоном. И подружкама айтканымда ага да аябай жакты да. Себеби бул одноразовый бетибизди тазалаган эмеге, мисалы үчүн 5000 сомдон баргандан көрө бул аппаратты алып койсок, ар дайым жаныбызда болот. Эртең менен кечинде 1 мүнөттөн бетибизди тазалап, постоянно очищенияда кармасак болот да кожабыздычы. И особенно мо чекедеги, мурдуңдагы жерлерди, кара точкаларды аябагандай жакшы тазалайт бул аппаратчы. Андан кийинки заказым мен компания Oriflame официальный обозреватель болгон үчүн бул 6 каталогдагы новинка туалетный вода келди. Мен муну дагы тестировать этип өзүмө короткий видеоролик буду снимать по этому поводу. Тоже расскажу да кандай экенин запахы. Андан кийинки The One'дын кашка бое турган эмеси, карандашы келди. Вот такая вот она. Тоже снимать этип туруп расскажу об этом. Андан кийинки серия вот Giordani Gold'ун минеральный тональный основа жөнүндө келдим. Вот второй на третий продукт. Я об этом тоже буду снимать короткий видеоролик. И наконец-то по акции приглашения боюнча вот өткөн каталогда 2 новичокты жазсаң, вот такая вот кошелек всего 109 сомго келет деген акция болчу. Я тоже получила этот кошелек.
Вот он такой брендированный экен, Oriflame деп. Тоже карточкаларга, и аркасында вот такой вот замочек для монеталарга. Тоже очень здорово. И наконец весь заказ приходит вот в такой вот коробочкаларда, именной коробкалар, даже күнү, кайсы күнү келди, канча килограмм, кайсы вес болгоо, полный информация бул жака жазылып келинет.